Starih zanata i majstora sve je manje. Stolarstvo i duborez polako odlaze u prošlost. Nadomak Šamca pronašli smo jednu radionicu i majstora, stolara Boška Božića, koji čuva tradiciju obrade drveta i oblikovanja i rezbarenja ukrasnih i upotrebnih predmeta i ikona. Od dječačkog hobija drvodeljstvo i duborez prerasli su u posao kojim se majstor Boško Božić bavi 4 decenije. Stolarski zanat izučio je u rodnom Maglaju. Posle rata novi dom podigao je u Lugovima kod Šamca. Ubrzo je nabavio mašine i neophodan alat da bi se posvetio izradi namještaja, raznih ukrasnih i upotrebnih predmeta od drveta i duborezu ikona i ikonostasa. Duborezom sam se počeo baviti, to je lična moja želja, zainteresovanost i želja prije jedno 40 godina počeo sam raditi duborez. Što se tiče drveta nabavljam pretežno u pilanama koje posjeduju sušare i najbolje mi je drvo za duboreza koje je najljepše i najzahvalnije za rada javor. Mada je ga malo teže naći, ali najde se opet. I od toga radim ikone, radim sve. Ploske radim pretežno od tvrdog drveta, to je badem, šljiva, kombinacija i sve je čisto drvo. U vremenu kada tehnologija napreduje i kada se CNC mašine koriste i za duborez u drvetu, ručno rađeni reljefi i motivi i dalje su nacijeni. Predmeti koje majstor Boško rezbari, posebno ikone, zahtijevaju posebnu atmosferu, mnogo ljubavi i vještine u izradi. Ikone kad radim, recimo pripremim prvo drvo. Kad pripremim drvo, odmah ga iskrojim na dimenzije, zavisi od veličine ikone sami. Skrojim i nacrtam. Nacrtam na tom drvetu crtež, nacrtam i kad nacrtam, odmah nožići sjedi duborez i polako, nožićima. Pretežno 99% sve se radi ručno, sve nožićima za duborez. Ti nožići za duborez, ja sam to sebi pretežno pravio od noževa, od oblarica, napravio sam sebi te nožiće. Nije mi ništa do sada bilo nešto komplikovano da sam ja imao neki veliki problema za izradu. Lazareva subota. Ima puno likova. 27 likova ima na toj ikoni. I sad svaki lik ti moraš označiti da se on vidi, da se uočava da je to lik. To mi je malo najkomplikovanija ikona što se tiče duboreza i to. Iz ove radionice na hiljade unikatnih predmeta otišlo je širom svijeta. Mnogo je i kreativnih rješenja i inovacija, poput sklopivog baštenskog namještaja. Majstor ima mnogo ideja, ali za neke bi mu dobro došla pomoć šegrta. Rado bi mu prenio znanje. Da mu ja objasnim način rada, da li bi volio samo da radi tu stolariju ili da se bavi kao i ja, i stolarijom i duborezom, ovako ovim marifetlucima i ukrasima i to. Ja bi mu vrlo jednostavno objasnio šta mu je najbitnije. Najbitnije je da ima volju. Ako bi imao volju i želju, sigurno će postignuti svoje rezultate ako ima želju i volju. Ako nema, da te pokazivati mu i najti je bitnije kad doćeš raditi posebno ove ikone koje se rade ili elementi koji se proširuju, mora ti biti roba suva. Ako nije suva roba, da ti je trud i rad. Nećeš mu raditi, to će popucati, će se posavijati i takve stvari. To bi vrlo na jednostavan način objasnio. Gleda malo kakva je tekstura drveta kad sastavlja boja, tekstura i tako, kad to uradi da to bude fantastično. Majstor Boško posebno je ponosan na ikonostase koji radi za mjesne crkve. Za rezbarena vrata na crkvi u Lugovima dobio je i visoko crkveno priznanje, episkopski gramat.